Ndabashimiye ko nongeye kubasanga kuri Kivu Waves Radio. Uko nari basezeranyije uyu munsi turaganira kuri raporo y'umuryango mpuzamahanga wita ku burenganzira bwa muntu muri Congo CIDHC. Mu kiganiro cyabanje nakubwiye ku bitero bya drone byagiye bigabwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo n'imitwe yafatanya ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Uyu munsi raporo yacu iribanda ku mvugo z'urwango zakomeje gukwirakwizwa n'abategetsi ba Kinshasa ku basivile n'ingaruka zitandukanye byabagizeho. Nje ndi Oziana Benga, iyi ni Kivu Waves Radio. Uyu muryango mpuzamahanga CIDHC wagaragaje ko mu bihe bitandukanye hari amajwi yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga y'umubyeyi bwite wa Perezida Tshisekedi, wakaba ari mama w'umubyara ari gukangurira umuhungu we Perezida Tshisekedi guhikaze indege z'intambara, amushishikariza gutwika no kwangiza imitungo yo mu duce twose dutuwe n'abatavuga ururimi rw'igiswahili, by'umwihariko duce dutuwe n'abavuga ikinyarwanda. Ubwo butumwa bwa Madamu Marita Kasaru ubyara Tshisekedi bwumvikanagamo gushishikariza umuhungu we gukora igisanga genocide. CIDHC yaje gutahura ko ubwo busabe bwa Madamu Marita Kasaru buri mu byateje umurindi ibitero bikomeye byagiye bigabwa mu duce dutuwe cyane n'abasivile, byikozwe n'ihuriro ry'ingabo za Congo n'umutwe w'iterabwoba w'abasize bakoze genocide mu Rwanda FDLR. Uyu muryango wa CIDHC watinze cyane muri amwe mu maturufu yakoreshejwe, harimo gushyigikira ingabo guhutaza uburenganzira bwa muntu, harimo imvugo z'urwango zangisha abaturage abandi, kubatoteza, gutwika no gusahura imitungo yabo, ndetse no kubamenesha bagata ibyabo, no gukomeza gushishikariza abaturage bamwe kwanga abandi bababwira ko ari abanzi babo, bakabwira kandi ko ari abanyabyaha. Byatumaga byorohera abaturage kwihutira guhohotera abandi ku mugaragaro kuko bari bashyigikiwe n'ubuyobozi. Uyu muryango ukomeza kugaragaza ko iturufu ikomeye leta ya Kinshasa yakoresheje ari ukwirukana imiryango mpuzamahanga ifite aho ihuriye n'uburenganzira bwa muntu. Uyu muryango CIDHC wabonye ko izo mvugo zihamagarira abantu bamwe guhutaza uburenganzira bw'abandi byagize uruhare ruziguye mu bitero byibasiye uduce dutuwe n'abasivile benshi. Uyu muryango mpuzamahanga CIDHC wemeza ko ibitero byagiye bigabwa mu bice bituwe n'abasivile ndetse n'ibyagiye bigabwa ku miryango mpuzamahanga yita ku burenganzira bwa muntu ari urugomo n'ibyaha byibasira inyoko muntu kuko binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Ingero z'ibitero byagabwe bidafite impamvu za gisirikare twavugamo nk'ibitero byo mu kirere byagabwe n'indege zitagira abapilote zizwi nka drone mu duce dutuwe n'abasivile, ko binyuranye n'itegeko mpuzamahanga rigena ko abasivile bakwiye kurindwa mu gihe cy'intambara cyangwa mu gihe cy'ishyamirana hagati y'imitwe ya gisirikare, mu gihe muri ibyo bitero abasivile baguye muri bitero ari benshi kurusha abasirikare. Mu rundi rugero ni ibitero byagabwe bikagwamo n'umufaransa-kazi Karine Bouissette wakoraga umuryango mpuzamahanga. Ibi binyuranyije n'ingingo yo mu itegeko mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu DIH ivuga ko umuntu woherejwe mu butumwa mpuzamahanga aba agomba kurindwa by'umwihariko kandi agahabwa uburinzi n'igihugu yoherejwemo gukoreramo. Muri make ibi bitero byishe amategeko mpuzamahanga, harimo itegeko ry'i Geneve mu Suisse ryo mu mwaka w'1949 rirengera abasivile ndetse n'abakozi b'imiryango mpuzamahanga, ribuze kubagabaho ibitero mu gihe hari ubushyamirane mu bya gisirikare cyangwa mu gihe cy'intambara, rikaba iryo tegeko ribuza kurasa ku batari mu bahanganye. Bitero kandi binyuranyije kandi n'amabwiriza ya Roma y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI ateganya ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasira inyoko muntu, biyakubiyemo twavuga nk'ibitero mpuzamahanga byibasira abasivile n'imitungo yabo, ibitero byibasira abakozi b'imiryango mpuzamahanga, kujyana ingabo zitazwi mu buryo butateguwe mu bice bisanzwe bituyemo abasivile. CIDHC yemeza ko ibyakorewe abasivile n'abagize imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu atari impanuka, ahubwo byateguwe bikanateguranwa amayeri menshi yaba ya gisirikare ndetse n'iya politiki, ko byari bikwiye kandi ko byakinjizwamo n'imiryango mpuzamahanga idafite aho ibogamiye igatanga ubutabera.
Uyu muryango kandi watangaje ko ibi bitero hari ingaruka byagize n'uburyo hatangwa ubutabera. Uyu muryango ugaragaje ko hari abakoze ibyaha ku mugaragaro batabiryojwe bakidegembya kandi ari abasirikare bakomeye, bityo ugatanga icyifuzo ko bakwiye gukurikiranwa n'imiryango mpuzamahanga, bityo abagira ingaruka muri ibyo bitero bagahabwa ubutabera. Uyu muryango ukaba ugaragaza imiryango mpuzamahanga harimo nk'umuryango w'abibumbye n'izindi nzego z'iperereza zidafite aho zibogamiye ko zikwiye kuba zijyayo zigakora iperereza ku hagiye hakorerwa ibyaha nko gushaka ibimenyetso simusiga byakifashishwa n'ubushinjacyaha mpuzamahanga mu gushakira ubutabera abagizweho ingaruka n'ibyo bitero. Kandi uyu muryango wavuze ko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukwiye kugira uruhare mu gutanga ubutabera nk'uko nk'ibitero byagiye bigabwa ku basivili no ku bakozi b'imiryango mpuzamahanga binyuranye n'amasezerano ya Roma, bityo ko CPI ikwiye gufata iya mbere kohereza abakozi barwo bakajya gukusanya ibimenyetso bigaragaza ko habereye ibyaha by'intambara. N'umwanzuro uyu muryango uvuga ko ababishinzwe bagomba gushaka ibintu bya gisirikare kandi bikomeye ko ari we wese waba waragize uruhare mu bwicanyi bwabereye mu burasirazuba bwa Congo. Iki ni igice cya kabiri cya raporo ya CIDHC. Ku gice cya gatatu nzakugarukira neza ku mwanzuro watanzwe ndetse n'inshingano miryango mpuzamahanga nk'umuryango umwe bw'Uburayi, umuryango Afurika yunze ubumwe, umuryango w'abibumbye n'indi miryango itandukanye ufite muri iyi raporo ndetse n'ibyo uyu muryango usaba. Njye ndi Hoziyana Beng, iyi ni Kivu Waves Radio. Mukomeze kubana natwe kugira ngo mumenye byinshi kurushaho. Amakuru turagenda tuyabaho uko bukeye n'uko bwije. Kubatarakora subscribe mukore subscribe, namwe kubayikoze mukomeze gusharinga.